bit kandi ejinisha yenyine ya program yawe ya Kehogo oishe kandi program y'ejinto tureba abantu taraba bamwe na bamwe tayayira ebyanga bitara bumwe na bumwe ntubaretera abantu batakushana iyo nko muntu ko noreba urebe imbere y'abantu bakuturamo ahero kwa kuba hari na buri kimwe cyona ebebe namutayanje niwe tukwa tureba program ya Kehogo bit kandi oishe ngo erizoba ndwe mucyayo cykumanya kamera ya kabiri kandi umurumurama Rugando Rwambara Omurumbara district Ngondi kandi natayayira eka erumwa abana babiri babarongo abana bono kigambangu abana bo nabishukuru babo nabo muhana wa muhara wabo kandi muhara wabo go no musirikare nakora bombo akabareta yabatsigaho bayina mezi mushanju obwa hada hingambira abana bayina mwaka gumwe nagandi mezi nubona tayayira kandi kureba nyinabo abwenje akabatsigaho abana bari mu mbera ki oburemezi abazayiraba obakushangamo nohondi kandi program iteke ukari zoba niyo tarabentu gamba ho kikuninja ntogumena ito kandi toyongerere kimwe turebe ebyona bakaretwa ki Wasiwata nyabo? Ndiyo nyabo. Amazina gano kwetu? Chomuhendo Angela. Weni myaka ingahe Angela? 8. Nashimira kureba kandi nashimira kwa niwo mu program rizo. Nakushemerwa. So waza kutugambira owanyu buhango bwawe kazarurahi abazire bawe nkebyo. Nyonga zarukwe cyaro nbaceta mugarusya umurikashari. Nanda bazire nyo kumanya n'umukazi mama tata tinda murebere ngo akafankira ryo mwana washomaho Angela ngayiko P5 kawashomere cyamana mwazaro abana bangayisha mwena mu ndema kazarwa nyenga washoma wayiko mu cyaka 5 abunjwa kumara mu cyaka 5 kandi waburiye umwana umwe ngaburo washomeza atutata kuyafire yasigira akafoheza kuzarosha ngo akansiganye na meza 3 tata kuyafire yasigira mama ibintu yamusigire ente yamusigire cyabanja hatuma mama kuyarebere tata yafa yabiguza yije wa munyanya yana no kushomanga wije wa muje nawe shininga kutugaye aha kandeta atuko nabe nashoma ko P5 wina mnyanya ninjabye ibafire batandika yamujati nyote inchendo ture nanye mama yanje atisha tugende kunishikire kwa yantu iri isinjero tinyokanze kurunda bitu ombanya kakutwara nkakayishe tanga kupangisa romba mwe twapangisa konka hari yabanyabuzarebeye nyo nargayo namusigayo nisha nazo wa mnyanya zo wa shwento icyakwihireyo nicyo hari nyoko murova ngahurira byanteganitse akubana n'ikibanje ari kukiguza akakiguzanye n'imyaka mushanju konka kandi inyitegereza kuyizere tiyajya terekangure kinde kibanje yazikwata yazahamunyanya hata hibyaferire kubi twatandika kubona abona twatandika kugenduka tutyo uzaguza akagambira konka kandi umuto nganye n'imyaka mushanju yaguza yisha yazikoze seze baramburuze icyakuza gukora yaza gusa kantine bwenge bwo kubuze ibyo kene hati wargisinjiro nazo mbashwento cyangwa umunonge cyakujya mesize kurgayo akanta mankabo kubona banyu mwishomero kandi ndikora abana babo bakushoma wakuhiremo n'umwe wawe ukoko wanyakora mayitwa bintu turahihe naho hati nyo abandi baza kushoma nyungu mu mukando gukora ki ndukubakoreje remero hatku nabendyaho aho kwisinge wakahariho hihe arbaju hariho mutabano wa shwento yanje atarika nkutwara mu bashwento yawe nije nawe atsimbweni kamaze kubuza aha mama ngo mwaheze kukisinjiro yatandika kutura mukomo henyine ninga yapangisa ngo mbisa nabone ejo nibo baje muhire tukujya ngo akapangisa mu bushenta abanyabuzarebeye mbo bamuhire ejo so akwashira abanyabuzare bagumza mbakushomesa kunakirisa mama wone wabana kushashura kasha bwinji yakwiremo ninja sente zikambura wakwata umuhanda gwawe wagendo azumba shwento nagumayo naguma wa myanya zo wa shwento nkaho
nayo nikashari mpaka nakurire nkashwerwa umbashwe ndo yawo kwashyikireyo tuwasoma nayo nakurire nkashwerwishe wogo umusirikare atogwe nkazara y'abana bangahi bashatu akija akashwera omukazi tukaba bo kwenda kwitana wasakari wangahe ubwo umukazi we yashwira umushisha uwabona kaburangere kokata bakafuruka yo baza amasaka konka nyina ekicweke cyasigireyo kuza kumutunga kaburangere na kashari aho mwisho mwakwatagana muta kayini yo munywano weye niye yabizira kayini yo na nyenento kuza kushwera uko imyaka ingahe gashwerwa nyine imyaka 15 n'ekicweka wagambiraho mama wawe tunaza kushwerwa mwine nkancho mwine kandi nyenga ningamba ufutagara kisinjiro kamugambira tendagarikire wagushara mu washwero icyakushaze cyakugemezereza mu wakushwerera myaka kushwerwa myaka ejo 15 niki kabo kiri omwana nkankera umuto konga hariho kuta kweyagara wabo ryo munju yabandi abo kubesha yona nuba norengo niyo bakurabya mwerisho washwero ranga kuretera umushije washwero twaguma hamwe ushwero ubu wabutandukota naguma nawe nisha na myaka igitubura banditse kugumira abo kugira ngo akatari mu cyaro kwiyanshwire yantwara umbarakisi twaguma mbeshi nka aho barakitsenga nkaba in Fort Potro nagumayo natwarire nda yogo mushyo wanje mukuru namuzara nije nazaro wa kabiri nazaro mujo wa kashatu hataho nho yiza akashwera umunyamahanga umutesa kari mu cyamunyakore umuteso tukaguma hamwe umutesa karga hakenda kunyita tukaguma nturwanagana ko narjeho antarika ntemyore kanyegendere nije nagaruko uko wa mukuru wanje wa Shwento kashari na stam wamugambira nazaho namugambira yanje tuzaho stam ubwo abe ukiriyo mwayanjura yakujipuru kimwe akaba nanda kunyanjura nyo namujanywe nye bintu tinyene wo kuba mama ukabera roho gashat mbwenu ata nabyo kurna muhire nabyo akagaraka kabiri yankece banja hatumwishwe wakundemere mbiya so wagaraka wa mukuru wawe nasta abana bona ninga abana bako ngisha nabana banje nagumaho nuho nizire nkashwera ubwo yakwihahi ugu akashari wakayi nabana shabandi abe yakaine habana babiri bene mwena mwayishanga washanga ino mwabana ni washanga nawe yashanga ino abana bawe mwatandika obushwere yaguma nawe emyaka 3 ndine nawe nabeye na nabanje babayo bakuramanya okusoma nkoko bwije bashomaho na batumwe nkaba ugugu mushyo mukuru wakaya kuzere yagira mu ishomero yaguma nashoma ko nahereze school fees nkagishombe mukaze koje kandi pakarsoza ko nahereze nisha najanta nahem ko muntu yishaba ariyo nafuna umushara hati nyundi yo ninyobona abonesa nkaba kwata nabatereza naronda transport nabatwarisha kunishikereyo nishena witi yaba mubi banabe yabakira yatanduka yabashomesa ugugu umusirikare ahereze yakana umurumo nahereze ya mukaga no kuja kandi nako kahereze ya mukaga no abatwaririshe hata bagumokwe ati ugugu umusirikare kuyahereze kuheza kuyagire na training kuyaregereho nyamujya tata nimyenda mama ondisha tijo mama wote nkumanya hari atahate chora akore dikante Shwento wawe sum ngwenu wako mumanya yisha yatero murumana ariyo kumbarra yamutera yamutati muramu wawe no manya hari ateni mumanya yakwa yisha umwana yakwa umuhanda yisha yatemba yisha yandeba namushemerwa naguma nawe wowe yakusanga he yishakije yanshanga kuri ife ubutwa betukiye kuno yankandi kuri ife uko kumerama
yamara hwahe sande ibiro bye byashyikere yagereka yakwata umuhanda yagenda mwe hatwumbire ndyaho kukakuriyo kwa manana no kwa mushanje hatanike kureba ayo korira ubwataka twire bana akabanza kuyazira rera barongwa bazire merunde ebiri yakwata abana abakuru atagira ati mama tabana bambona abonesa tekikuru nsindikero murumuna wanje harera abana muti umwana mu masindikero arakwingana ki akayine imyaka 13 agenda akamara y'imyaka 2 kuza kushoma kugira nkuyikire no kushoma tarashomere atwiyahereze umukino njana we kuyabirebere tiyafu n'umusigazi tiyashwerwa mukuru wa tokushwerirwa hatanonda mama ijanyete umukiko yarebere biriye ibyo yatoroka ntenda yeyisha namwe n'umwana ugwe nawe mwina ryaha atumwe kandi kwahereze ngo kugaruka kagenda akaza gukora so hati wowe ubona hamwe kwashikira mu bushwero w'ubusi bwa kabiri kuri ukazara bashatu washiko mu ryo bwashudo wazaramba nyine abana 5 umuryogo hato 5 babagitari bashatu nibo abana 8 bo abandi ndibashoma ababa baha shano ugo mucyo mukuru uyatuyire akanaka kanga kumushomesa ku ngabandi bakiri no bashoma Mbere y'utwine mazima no kurira kimwe kurengukiri ahati voice session program nakehoga kanarizo ndi umurumurama ya kabiri umurugando nhondi kandi nyene umukayikurogu ari natugambere kumkwataho na nabinji kunkani gushaka twanze umukahumuro nzagaruka